reka dutangire filime yacu bayise Dora and the Lost City. Ngo ni Dora n'umujyi wabuze ndetse uwo mujyi wa zahabu. Ese uwo mujyi waburiye hehe? Nuko dutangiye filime yacu. Paramount na Rocky Entertainment ku bufatanye babakazanye. Ko barabanje mbonanega mondegera. Nuko dutangiye filime yacu. Barakwereka umwana washiruka. N'umwana muto. Nuko dutangiye filime yacu. Ni Dora. Bimeze bitekuramo ibyo bintu biba biri kubangamira abantu kandi twize neza. Abana bari hano batwaye ikimodoka kitavaho kiri kigikarito. Urebe? Dora Diego muze muri. Ariko twa tugiye kuvumbura. Kwa kuri nyine abantu bagenda bakora ubushakashatsi bavumbura abana bigize abavumbuzi. Umva wibuke ko uwo mubyara wawe Diego agiye kugenda, agiye kujya mu mujyi. Dora, what did we say about dressing up boots? Dora twakubwiye gute kira nkende tugomba kwambara bote. He's a wild monkey, honey. He's not meant to be in human clothes. Umva iriya nkende nakanyamaswa k'ishyamba nabwo gakwiye kwambara imyenda y'abantu. N'umujyi wa kera. Lost in time. Uwo mujyi waje kuburira mu gihe. Hundreds of years have been searching for it in vain. Abashakashatsi bazengurutse imyaka isaga amajana bashaka uwo mujyi barawubuze. We've been trying to find it. Natwe twimukiye mu ishyamba ngo duhige uwo mujyi. Stories say there's more gold there than the rest of the world. None so mujyi wa muzabu atuwo mujyi wa muzabu zirutaza zabu zose zo kwisuza iterane. We find it, we get to keep. Uwo mujyi nitubona sizo zabu tuzazigumana ngo baje mu ishyamba guhiga uyu mujyi n'abashakashatsi baje kuba mu ishyamba n'umugabo n'umugore. Archaeological purposes. See, we're explorers. We're not treasure hunters. Turi abantu bagenda bafumbura ibintu abantu batari bazi ntabwo turi abantu bajya guhiga ubukungu. That's the treasure. Nanone ivumbuye ikintu abantu batari bazi kimenyekanisha nabwo n'ubukungu. Okay, Cole, honey, there's 6. Umva sheri Best friends. mwese muhuriye ku cyongereza n'agafaransa gake. Umwana agiye gusubira mu mujyi. Uyu mwana w'ababyeyi be bibera mu ishyamba ni Dora ndetse baje mu buvumbuzi barashaka kuzabona umujyi witwa umujyi ngo waburi wirengero witwa Parapata. Barakwereka abana bagabanye shokora umwe asigarana igicunda twara ikindi ndetse wasigaye ni Dora. Bimeze bite? Barakwereka wa mwana Dora imyaka yagiye iricuma. Umva ndi Dora inyende yankurikira ikonyirukangana. Barakwereka umwana Dora yaje gukura asigaye n'agasireye queen asigaye ajya rwose no kumbuga nkoranyambaga akifatara yivi inzovu zamukurikiye. Ishyamba araryumva niryabamo. Pardon me, Black Guy Man. Umbare Black Guy Man we. You're in the Amazon? Mwana kugera no habuze gatunga nyiriri. Habuze kanzinya. Atorore. Mwana kureba hariya. Hakurya anageze yabonye ikintu hakurya gisa nk'ikirabagirana. Parapata. Found us. Sorry. Iyo puta taza kutura ngo tugutabare mu babari. In the rain of Pachacuti. Umva hakuno muri Pachacuti hari ikintu habonye. Some sort of Map. Hari ibintu abonye meze nka map. Turi cya kibumbano bakizanye kimeze nk'ikiro map. Nico umwana yatoraguye. This is it. Yego. This is the missing piece. Iki nicyo gice cyaburaga. Parapata tumenya ahantu iri. Wait. Weren't you guys Kumbona more excited? bitabanejeje bitabashishikaje kuba twamenya ahantu umujyi. Figured it out, didn't you? Bivuze ngo mwari mwaramaze kumenya uwo mujyano uri. Parapata muzahane mwimbeshye. You read Baramwishe. Dore mwashyizeho n'utuntu tw'umutuku. We never use the red tag. Ntabwo dusanzwe dukoresha turiya tuntu tw'umutuku. Muzahano Parapata iri. Ababyeyi bari baravumbuye umujyi wa Parapata bakabihisha umwana. The Inca reached an area in Peru that nobody thought was possible. Umva ba Inca bageze muri Peru nta muntu wakeka ko bishoboka n'ubwoko bwabaga muri uwo mujyi. Si mu mujyi ari umuryango wawe. Close to Diego. Na Diego ariyo kandi yahoze ari inshuti ye kakana dutangira kabyara ke. I think it would be good for you to be in the world around kids your own age. Biraskora byiza kuri mu isi irimo abana bari mu myaka yawe umwana bayikoreye inzoka yakuriye mu ishyamba inzoka nizo shumagira. Do. As a boa. That's funny. Umva inzoka nizanzoka bita boa ntago ziryana nta kibazo cyazo. There's something else we gotta discuss. I can handle it. Iyo nzoka hasi tuganire. Young lady, Umwana yibera mu ishyamba nakishyamba ko umwana. we're gonna have a talk. Okay tugiye uganire. Dangers of the big city. Yende yarasigaye. Umwana avuye muri Colombia hepfo muri Amerika hepfo. Muri Amerika Latine. Mukanya. Ubyaro Diego yarakuze. Diego karamuyambira kumbi Kigali nibayambira n'umuntu muhacense ugakomeza Diego yabaye G. Avayo. Wenyine yari yakiriye yayiboye. Avayo. Mbega. Ucamwana ibyuma birasona. Cano tugusakesha. Hey, Dora. And this is backpack. Umva kano naga kapu kanje banyita Dora. What is this? Biriki? Where?
In case of emergency. iyo ni Freya mu gihe nyine waba ugize ikibazo umwana kubera kuba mu ishyamba urabona ko ikora. And what are these? Ibi ni ibikiza Iodine pills to sanitize water. ibyo nanone ni bya binini bashyira mu mazi kugira ngo amazi yanywa ameze neza. Umwana agenda na siro kubera kuba mu ishyamba nyine yanywaga amazi asa nabi. Cupcakes for charity. What happened to the rainforest? It's being destroyed. none se amashyamba yabaye iki? Sasa yaje hakora ino. Century? Sneeze? A yunke? Hope? Don't laugh. Bye bye. Gasani That's Randy Warren. uramwita Randy Warren. Okay. ntuzajya umuvugisha kubera iki se? baramunyuzura ni idage nawe batazakora inyuzurana nawe n'ubwana. Let's see who did the reading last night. none reka turebe ijoro ryahise ninde waraye yize. And why is this story still significant? Moby Dick ninde Be normal. umuntu usanzwe. Well, Coles, why are things so different? ese tukiri abana ko twari inshuti n'iki cyahindutse? Jungle where you can just do whatever you want. hano ntabwo ari mu ishyamba ugenda ugakora ibintu byose ushatse. High school. It's life or death. hano turi muri segonderi ni urupfu n'ubuzima. bakabwiye nabi kandi ko nta mutima mubi kaba kibohoye kibyiniye nyine n'ubundi kamenye ko hano ku isi atari iwacu. iwacu regane mu ijuru. yeah. Sometimes we all need to hide. rimwe na rimwe twese tuba dukeneye kwihisha. Oh, the drill. datinze baje hakora ino. 4 and go get some photos. mugiye kugenda mukore groupe y'abantu bane muzenguruke abana babasohokanye mu nzu ndangamurage bagende bareba ibintu bya kera. babasohokanye mu nzu ndangamurage bose bakore groupe y'abantu bane. Can I be on your team? Hey guys. nze mu ikipe yawe sinze mu ikipe yanyu. bano bisanze ari bane basigaye. Kidding me. muri kunyinisha. Of course this is happening. There's something really icy happening between you two. It's just so dorky, Dad. Well, I'm glad you brought it up. I'm just kidding. I don't actually care. Okay, find something that's more than okay ikintu tugiye gushaka rero ni groupe yacu tugiye gushaka ikintu kimaze byibura imyaka 1000. sibyo? ndakeka nagufasha umugore wamuhamagaye. your scavenger hunt. numvisha ibintu muganira bya scavenger hunt. When does it open? Oh, that's the problem too. ese muraza gufungura ryari expo y'abanyamisiri? turi kuyipakururira hasi. Look, reba if it means that much to you. nimba ushaka kubireba cyane bisobanuye byinshi kuri wowe hari icyo nagufasha. ushaka kureba ibintu by'abanyamisiri bazanye hano muri expo. uyu mwana w'abana baba bafite amatsiko bashaka kubona ibintu byinshi. birangira kuko iyo bakuze bazi ibintu byinshi basoma bagira gute bareba wenda filime za Rocky kuko nazo ziba zirimo ubwenge zasobanuye n'umunyabwenge. ibyo nabyo ni ibintu abana bakwiye kunyuramo kugira bazakura n'ubwenge. ugasanga bafasha umwana bamwicaje imbere ya filime y'abana arusha. reba hano umuntu mbonye ari kuzenguruka. Thief. iki ni igisambo Or maybe an expert. cyangwa shawura umushakashatsi. Hola, Dora. bite Dora? Dora. banyita Dora ariko You're not even my izina ryanjye wari urizi. wa mugore avayo. You gotta help me. waje ukamfasha. I guess we win the scavenger hunt. icyo twashaka turakibonye twari turi guhiga. umwana turi ngo baramushimuta. abagabo baramushimuse. bamunaga hamwe bagenzi be bari bihishe bahita bafunga. hari ibyo bafashe by'ibyotsi banagamo hano. abana bakibihumeka bose barasinzira. Wake up. You will help us find your parents and then. wa mwana we ukagukuraza kudufasha kubona ababyeyi bawe no kubona parapata. wa mukingo waburi wirengero kandi ngo urimo zahabu nyinshi ziruta zahabu zose zo kwiso ziteranije. katururi babana aho bihishe niho bashimutiye Dora. katururi we katururi bana kure abantu bari. We're being unloaded from a plane? We're not on a plane. We can't. wowe How are you? I'm afraid urinde pants. ndi inshuti y'ababyeyi bawe. Dora. nari nje kukubohoza Dora. uze tugende. ati ndi inshuti y'ababyeyi bawe nje kukubohoza. You die? ahise apfa. I'm okay. I'm okay. meze neza nkeneye ubufasha bwanyu. No. twiruke. katururi bano bari mu modoka. yukureba inyuma abona abana bavuye mu modoka bacitse. bimeze bite? katururi farikana Why are we here? kubera iki turi hano? bano byabacanze bazi ko uyu mwana Dora ababyeyi be bari gushakashatsi bwo gushaka umujyi witwa Parapata kandi uyu mwana nawe baramukeneye. yabageza ku babyeyi be bano bagizi bane bakaba babona uwo mujyi. bahamagara Fox. At the ready. Whatever happens, get that. ikiba cyose ubambure map. Viper. yego boss wanje yo baboherezaho ka Fox kajye gucapura. Let me try. kangerageze kingurana kavayo kamucapura igikapu karanyaruka. urakabona ariko umuneke ibintu bidafite akamaro. umva iriya mbwebwe ncapura igikapu cyanjye
ishyamba wamukinga ntukancapuze mwana vayo bimeze biti kariya gacaho doraheka igikapu kumbe kureba ukoze neza sha swipe we mubone karamukurikira karamwomeka katirori ka fox ukora iki kingana wa muntu urusha kutubohoza ari kumbe araparitse hano n'imodoka binjira tugende abana binjira modoka hari umuntu w'inshuti y'ababyeyi badora byiburuje kubatabaza arebe ko yabakura hano bimeze bite mugabo kugera hano bari mu mirima yinjiza imodoka hano mirima y'ibisheke bacike bimeze bite nuko dutangiye uracyasariga nk'uko wasaga kera ariko sinzana ababyeyi bawe twabakura urabizi tugeze mu ishyamba ababyeyi banjye ngiye namenya ahantu bari mwimuritse reka duhamagare polisi bahamagare na swati baze batubohoze umva ayo ni amahitamo akomeye se uretse turahamagara 911 tubabwire ngo turahana mu ishyamba ok ndabyumva ndashaka kujya mu rugo turapfira hano. Look around you. This is the kind of place where people die. Abantu badukikije n'ahantu mupfira. Every place is the kind of place where people. Umva hano nagara abantu bapfira hano hose ku isi wahapfira wana ntago ari mu ishyamba umuntu apfira gusa. Finding Dora's parents is our best chance of getting home. Nitubona ababyeyi ba Dora niyo mahirwe tubizi kuba dufite kuba twasubira mu rugo. That's my cousin. I can't just let her go off. Je Dora ni auntie wanjye nago namusiga. Just man, we just met. Musiganye n'uyu mugabo ntazi tugihura. Now let's go find Dora's parents. Reka tujye gushaka ababyeyi ba Dora. Katorori. Bafashe urugendo barerekeye babanze bajye gushaka ababyeyi ba Dora uko dutangiye filime yacu. Bafashe inzira barerekera ndetse baracyari mu mashyamba yo hepfo muri Amerika yo hepfo. Dore imodoka y'ababyeyi banje umwana yarayibonye. Cyane imodoka y'abagiye gushaka ababyeyi be. Kombe bikaga cyende ka buto. Bari bamaze iminsi baraburanye. Muyice we muyice. Yava yinkende baraziranye n'ishumi. She knows this monkey? Kuyaziranye n'inkende we. Of course, she knows this monkey. Cyane rwose aziranye n'inkende. N'inkende. Nyagasani. Dore imyambi y'ishyamba. Bari imyambi iri kuguruka dore imyambi. Nimba ari ndiri ko barasinguye ari kwiherera. Yaruhutse. Natangira kuririmba. Rero numva biruka mwana twagiye mugeze twagiye dore umwambi agenda atarwiyambitse babandi barindagana. These are the same Inca sun symbols that were on those. She doesn't seem very interested in. Yesu Kristo. GASHYA. What did she say? Yesu yavuze ngo She said, anyone seeking parapata. aravuze ngo umuntu wese ushaka parapata ahura n'ibibazo. But she also said she knows how to get you guys back downriver. Ariko ambwiye kaze inzira yabasubiza aho twavuye. All of you. Mwese ngo yabasubiza iwanyu. Yes, nadusubiza iwacu. I mean, only if you are cool without us, obviously. You got me into this mess, but I guess you're getting me out of it, so. Ntwari wankize muri ibibazo ariko nubwo ugiye kubidukuramo ndumva ari sawa. Barashaka gusubirayo. Data ngenda gumana. Ntago nakore kugenda wenyine abandi bana ngo uyu mukecuru kubereka inzira basubizayo. Ikindi uri mubyara wanjye urumva nago nagutererana. Mukecuru abakurayo abereka inzira ibajyana. Where we split up. Hano rero tugiye gutandukanira. Baje kubasezera bamwe mukecuru abatware. Bandi Dora na mubyara we bakomeza inzira. Ndetse n'uyu mugabo. I hope you don't die or anything. Mukecuru itabaza nano ku mugezi bano basubireyo. Away! Randy, wake up! Ura mukecuru afite ikimenyetso. No, come on! Ikimenyetso bakibonye kuri ya myambi babarasaga. Bahita babona ko uyu mukecuru atari ukwizerwa. Ikimenyetso cy'igitatuwaje afite. Bano bageza. Ibi ntago ari bya bintu umuntu abona buri munsi dore ahantu bageze. She said this was the way we had to go. Yambwiye ngo iyi niyo nzira turi bunyure. Don't touch anything. Yagira ikintu mukoraho. Tagira ikintu bakoraho na kimwe. Ibyo yakoze
bivuze hari ibyamupurije birabapuriza bose bya birabyo bose birabapuriza we mwibihumeka we katururi bakomeje urugendo. The entrance to Parapata should be somewhere in these mountains. Ndakeka Parapata iri hano muri iyi misozi tuko byamera kose. Batarajya kure misozi yashwanyuka misozi irabamira yanyenda ivayo gabe wo kubicira vayo baparitse hano. Oh, this was all hidden down here? Mane byose byari bihishemo hano. Oh, great. Now we're stuck in a hole. Ubu ngubu twafatuye mu mwobo. Katorori. Wow. Stars. Dore inyenyeri we. Naho bisanze. Classic us. This is a jungle puzzle. This is a Tokyo. Gasani. Amazi atangira kumereka ari menshi. Inca engineers built some of the most elaborate. Mane bisabino bino ngabo byubatswe n'abayinjiniyeri bagira ngo amazi ajye vano yerekera ahantu mu misozi. Sami gukomeza gukaraga ibyuma amazi azari menshi. Akaraga ikindi cyuma amazi yo kugira ngo ahagarare ahubwo araza ari menshi. Sami yigize nararibonye. Yeah. Hey. Yeah. Mana niyo mahirwe yacu yonyine dusigaranye tubikore none cyane bize kuba. Amazi abakaraga bazana hano Katurori dore aho yabataye. Baparitse hano. Dora. What? Yeah. Katurori bahuye na papa we dore ngarasanga papa we na mama we niho bari bibereye. Dia! Okay, can somebody please tell me what's going on? Ese ari wambwira ibijya mberera? Papa bari badushimuse. Ndacyari hano we uyavayo. Hi, Dora's parents. Uyu mugabo ni umugambanyi yagendanye n'abana kugira ngo bagere kuri aba babyeyi babageze kuri Parapata. Watubeshye. Oya. I outwitted you. Nakurushije ubwenge. I have outwitted every adversary that came. Cyane ko n'abantu bose duhanganye mba mbarusha ubwenge. None so uri Rocky. That my greatest achievement, the final act in a prosperous treasure hunting career. Iki kintu cy'ubwenge ngiye kugeraho ni icyo kintu cyambaye mu byerekeranye no guhiga ubukungu kigeze kiba. Hey. Wait. Three high school losers. I don't know them, so whatever. Now, if you please, Rero you will lead me to Parapata. Rero muratuyobora mutujyane Parapata. But you can't get inside. It's impenetrable. Ntago mwakwinjira n'ahantu hatinjirwa. Impenetrable. We're moving out! Let's go! Yeah. I'm so sorry. Bafashe inzira. This is all. Umugabo kugera hano yabonye wa mujyi wa Parapata hakurya. Parapata wa mujyi barawubonye. Umujyi wari waraburiwe irengero. Bimeze bite? Kumbe yanyende yaraje yitsimba hano. Inyendira banzi icimigosi ni yanyendeye Gabi yo kubikeri. Ariko bite byabisha? Ni ngewe Gabi yo kubikeri niriraga umuneke bira. Okay, Gabi yo kubikeri, okay? Yeah. Wait! You shouldn't have done that! Abagabo turaho baraye nabo baraye biga bareba neza batera imibare avuga ati uriya mufungo turawugeraho gute ziriya zahabu. Fasha gutya sha. No bwana buto. Kumbe. Ya mbwebwe ni hiri. How are we gonna get past him? Bara abantu turabacaho gute. Kanya arico banaze hano. Urinze hano avayo. Nako ni biki baduteje. What you got there? Iki kirimo kumbe harimo gakeri. Kano gakeri gakoze uba paralize wibuke. It's just a little frog.
ni agakeri gatowe karamujomba ahita asinzira. Iyi nayo irareba ni imbwebwe. Agakeri kagwa ku zuru. Uyu nawe ahita asinzira. Ni gold poison frog ubanza. Golden poison frog niko bakita. Kaba muri iriya mashyamba y'Amerika y'Epfo, Amerika Latine. Golden poison frog na agakeri iyo gakozeho wita ugwa punch kagufashe. Reba hano. Each one has a lever. I was wrong about jungle puzzles. Okay? There is no such thing as a jungle puzzle. Wait, don't do that. Look, traps. Could be arrows or poison. Except there's traps everywhere. This is one heavy security system. So, how do we know which levers to pull? There's so many combinations. Sasa hano bageze hano babura umubare ubinjiza hano. Birabacanga. Bisa nk'aho ari ihurizo nanone kwinjiramo hano. Look down. Basore murebe hasi. Looks like Constellations. classic us again. This is Yawarimayu, the Inca night sky. Iyi ni mayu, ni ibimenyetso byose by'aba Inca. Some of the stones retain the light longer. Turebe. Uko akomeza kugenda aterateranya agenda areba ibisiga by'aba Inca. Ariko ari cyo byatanga kandi igisiga uko kiri hano. That's Atok, the fox. Iyi ni atuku ni imbwebwe. Right there. Dore ngiyi. Aza ku mbwebwe. Serpent. Iri irasa nk'aho ari inzoka. Are there any more? Iyi ni inzoka. Jaguar. Iyi ni jaguar. Supposed to be the fourth. Iki kibumbano kiri hano nacyo ni jaguar. Which one should we... None dukurura ikihe mbere? Mbakururira rimwe. Yeah. Bite. Bana bavayo. Bageze muri wa mugi. It's a real freaking jungle puzzle that is so awesome. I'm sorry I doubted you. Yeah. Rebano umugi barawinjiye ku mugaragaro ndetse bawutanzemo babacancuro b'abasirikare. Ntabwo nigeze muri ikintu kimeze gutya na mbere. Nyagasani niba n'ubuvumbuzi tukoze bw'ibihe byose. Yeah. Oh guys, you must Hey. look up. The jungle puzzles are turning on us. Hey, imiryango itangira kwifunga. Imiryango itangira kwifunga abana. Bacamo hano agakende kagabi. A giant golden monkey? Bageze hano babona ya nkende ikoze muri zahabu. Ibaza ikibumbano cy'inkende gikoze muri zahabu. Abana aho bahagaze. Iyi ni gasopo. Iyi ni gasopo. Iyi gasopo. Beze biti. Aho bari isi itangira kubikaragiraho. Bikaragiraho bamanuka gutyo. Bifatana. Listen. Hasi hari amacumu. Okay. Amacumu barayasimbuka. Amacumu acanye. Barikano. Bimeze biti. Biriya menya ari ibintu baba barashyizeho byo gukanga abantu kugira ngo nk'abajura bagiye kuhaza bibakange ntibinjiremo. We found the treasure, guys. Basore tubonye ubukungu hano hari ubukungu moncheri babonye umufungo. This is the last puzzle. Iki nicyo kizamini cya nyuma. This is a kipu. Iyi ni kipo. Inca written language. Yanditse mu kirimi cy'aba Inca. Offering to the gods. Imana muyiha amaturo. That which is most. Kandi ya maturo nyine yo kuyubahisha nyine amwe iri bukunde. That's easy. Byo biroroshye. Ya maturo iri bwishimire. The same as me. Gold. Ati iyo mana ya maturo bagomba kuyihana izahabu nk'uko ariyo nkwiye. Stuff for me. Mwanyuze muri byinshi ku bwanjye. I only had to follow Miss Know-it-all. Icyo nagomba gukurikirana ugukurikira umukobwa wigize nyirandabizi ngo uzi byose. Yeah. Umukobwa uzi byose ikigabo cyabonye agiye imbere kiramukurikira. Ko niwe muhanga. Lots of gold. Hano hari zahabu nyinshi. Zahabu zirahari. Answer to the puzzle is Igisubizo kiri hurizo rero kiragaragara. build monuments to their gods with it. Gold is as close to touching the sun. Ubundi zahabu iba yenda kumera nk'izuba kuri ba Incas.
sana zaba yiture kino kigirwamana kino girumana ngo ugomba kugiye amatura kinogeye. Yeah. Windukira menya Imana yayihaye ituro ribi kira kigirwamana kugira ngo utambuke bisaba ugihe ituro ryiza. Ituro ryiza we yarahaye Imana amaturo ya zahabu kigirwamana cy'abandi mugabo yarahiye bimeze bite baza bafite n'imyambi yabo abandi babo hano mu buvumo baza gutyo. Yeah. Hey Torori Dora Mami papi I'm so sorry. Mumbabarire Segura cya kimenyetso yarafite kirabanza kiraka ikecuru ahinduka zahabu ahita yongera ahinduka icyuki yari igikecuru gase ye ya bikangamo twabahaye gasopo ariko murangamura nangira kandi twari twabihanangirije ndakeka no tugiye gupfira mufate ibisambo ntago memuretse mwana zano afata igikomba daha amazi yagiye no kurikira filime yabonye ikigirwamana kirano n'ubundi gikoze muri zahabu ntago ari ngombwa kujya zahabu kirazihorana aravuga ati reka ngiye ibintu kidafite azana n'amazi adashye asukira ikigirwamana mu ntoki usanze wibeshye isira kumira ikigirwamana cyarahumuye kigufashe ikigirwamana bimeze bite hose harifunguye umwana wacu arabikoze bigaragara ko umwana ahisemo ituro ryiza ku kigirwamana yewana uhisemo n'ubwenge wa mwana we koza amahitamo y'ubwenge murakoze akagoryi katwaye yazabu y'ikigirwamana kayishimuse niyo mpamvu umutingito waje ye umuyavuye yiruka Gatururi ubu yaragafata baraserera wa muginga we ni Gabi Gabatero cya kigirwamana ratafata Gatururi sirarebye byose bibaye kuko ikigirwamana bagikuye ahantu cyari giteretse umwana ahita asubirayo umwana asubira ahantu hameze nabi cyane byose arabizi bibaye kubera bagikuyeho cyari kiri araje atereka hano Oh wow. Yeah. Dora urabikoze bimeze bite Dora yaramaze kubikora umujyi urongera uratuza umujyi urasa neza umujyi dore ngo uragenda ugacya umujyi usa neza barakwereka bafashe kajugujugu bavaho ngaho berekere ndetse basubireho bari bagarutse muri rwa rugo yuko bano bibera mu ishyamba ku bantu mwifuro ziri kuri screen zanyu. Ciao ciao. ku bantu mwifuza ziri kuri screen zanyu. Ciao ciao. ku bantu mwifuza ziri kuri screen zanyu. Ciao ciao. ku bantu mwifukira kuri nimero ziri kuri screen zanyu. Ciao ciao. ku bantu mwifuza screen zanyu. Ciao ciao. ku ziri kuri screen zanyu. Ciao ciao. ku bantu mwifuza ziri kuri screen zanyu. Ciao ciao. ku bantu mwifuza kuri nimero ziri kuri screen zanyu. Ciao ciao.
ku bantu mwifuza screen zayo. Ciao ciao. ku bantu mwifuza